Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Hmur ni som panga ni lai ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchintlang pui. Bethesda College of Nursing admission hong. NFSA le PMGKAY bufai semding. Marbil lo chen khata mazu hungin tau. National Investigation Agency NIA in NSCNIM hotu pakhat nuhmei kuta cheng vai bel sili anman. Missionary pakhat kap lumani. Sachin Pilot Deputy Chief Minister Anthok ban. Tuhin Chanchin Kim Changlemin. Executive Director Bethesda College of Nursing in Thusu Kasim Danin. Bethesda College of Nursing General Nursing and Midwifery le BSc Nursing in Chuk Numhai Tadingin kum sang ni somni pakhata dinga admission hong ani thuan su. GNM in Chuk Thading hin Polsom Pani Arts le Science Pass Scheduled Tribe Tadingin Mark Zaa som thum panga bek muphak le General Tadingin Mark Zaa somli bek mu angaya. Chun BSc Nursing in Chuk Dinghin, Polsom Pani Science Pass, Scheduled Tribe Tadingin, Mark Zaa Somli Bek Mu Angay, General Tadingin, Mark Zaa Somli Panga Bek Mu Atul Tiin Thusuk Chunashil. GNM le BSc Nursing in Chuk Thading Hai Kumting, Kumsom Pasaria in Thoka Kumsom Thum Panga Chana Upa An Nidingani Tiin Thusuk Chunashil Sabok. In Nikna Nei Hai Chun Hing phone number Hai Fe Hengin Thunei Tu Hai Big Thei Ninganti 6909 464 862 Annole 7085 553 063 Churachandpur District National Food Security Act NFSA Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY le OMSSA bufai baka masur dal semna thamur July ni som pasarian thoka ni som ni paku sang ni som ni suk nei ni ngati NFSA bufai le masur dal cho headquarter venga CAF and PD go down Churachandpura in thok sem ni ngata PMGKAY le open market sales scheme OMSS bufai ruk chu FCI go down tual nuama in thok pek suk ningati. Rationing agent high in release order unlock suk theina dingin. I-card, utilization certificate, Shrit Puina Chief, Chairman, Village Authority and Nole Youth Club, Self-Help Group le SDO in thoka thamasaka, NFSA le PMGKAY bufai semna, countersign choingayati. Henglep Assembly Constituency Subdivision in Thamur July ni som panga voisun hin release order RO lasukanta Thamur ni som pasari le ni som paritin FCS go down na NFSA bufai le masur dal laksuk ningati FCI go down tual nuama PMGKAY le OMSS bufai labokanti Singat Assembly Constituency Subdivision in Thamur July ni som pasaria release order RO lasuk ve thunganta July ni som ni pakhatin FCS go down na NFSA bufai le masur dal baka FCI go down tual nuama PMGKAY le OMSS bufai lasuk bokanti Mual Nuam Subdivision Thanlon Assembly Constituency in July ni som niya release order RO lasukanta July ni som ni pahni in FCS go down na NFSA bufai le masur dal lasukanti FCI go down tual nuama PMGKAY le OMSS bufai lasuk bokanti Churachandpur Assembly Constituency Subdivision in July ni som ni pakhata release order RO lasukanta Thamur ni som ni pathum som ni palile som ni panga FCS go down na NFSA bufai le masur dal laksuk zawa FCI go down tual nuama PMGKAY le OMSS bufai lasuk no kanti Saikot Assembly Constituency Subdivision in Thamur ni som ni pathuma release order RO lave thunganta Thamur ni som ni pasari som ni parit le som ni pakua FCS go down na NFSA bufai le masur dal lasuk ve thunganti FCI go down tual nuama
PMGKAY le OMSS bu file anok bokanti. Zanikhan Land Rural Development Agency LDA chun marbil lo then khata mazu hungin tawin bu le bal le thlai an se si thu sarkar thunei tu kuma anintlun. Hinga mazu an hungin tawjing chun bu le bal sik ding umlawa zu wa thei ania. Lo sin tho tu nu le pa ta dingin kum to pa sik ding nei lawa in rim thlon thei ani bok. Tu hin vai mim le lo thlai dang alauma mazu hin bu chau ni lawin lo thlai dang an la fak sa hi leya mazu hin bu an la se na sano chau khom ani thei bok. Marbil kho then khat senvon le a sevel mipui harsat na chu shein Land Rural Development Agency chun Zanikhan Deputy Commissioner Pherzol District le District Agriculture Officer lekha zik ngein anintluna. Hi huna hin pi mannom ching Pherzol DC chun phone mangin LDA thu intlun chu DAO an shit tir ngal. LDA chun District Agriculture Officer chu in mupuin mipui harsat na thu chu anintluna. Pu M Ginzalian District Agriculture Officer chun an rang thei anga state thunei tu in sanglem ko ma antlun ngal ding thu alo shil. Lo sin tho tu hai a thei to pa a thang pui pe ding thu Land Rural Development Agency thui tu hai ko ma a shil sabok. LDA chun indin ani na san ang takin marama lo sin tho tu mi pui hai har sat na chu alag run le ding thu le thilin dik no chu a en li mei no ding thu a shila sarkara mi pui chan vo hup beta ani ding anga adong tu ding mi pui ko ma atlung kim ngai no chu masun pei bokata maram mi puin indik na keng ko a adum chu adum tia avar chu avar huisen taka e ti ngam huna maram chun ma ason chau ding thu LDA President chun nashil. Assam Rifles le Nagaland Police Thangkhomin National Socialist Council of Nagaland IM Houtu Colonel Rayalung Sarangbi anu meichu thotan ni nisom pani sang ni som ni khan anman. Rayalung nu mei hin apasal beng akauna inthok chengwai bel sili alak dokle inzoma man ani. Veng him tu sipai hai hin sumfai cheng vaibel sikhat le maktadui somnga paku thilpuk thei research develop explosive RDX kezi ni le ralthum le silai mu tam tak NSCNIM how tu purailung ina inthok hin anman bok ni in ei thulak na chunashil purailung hi NSCNIM General Secretary Thuingaleng muiwa le in lai chin na thatak nei ni ashil anibok. Hi thubui suizom na sin hi National Investigation Agency kuta in hlana nita a ei thulang na in ashil peidan chun hing sumhai hi PMGSY le MNREGA a mangding indik lotaka ke koya lak dok ni in ashil bok baka Manipura IAS officer pakhat khom hi thilahin in nam noina anei ni in ashil sabok. Manipur COVID-19 ngirmun Manipur Sarkarin Zani Zandar Saria Thuan Sudung Zuin Dakar Som Nipali Lim Tasungkhan VRDL Rims Janims Le SDH Lab Ziriba Mainthok Mi Somli Paruk Pasal Somthum Pathum Le Numei Som Pathum Hai Chu COVID-19 positive mobile sa Anni Hai Hi District Shanshan Churachanpura Pathum Imphal East Apali Imphal West Paruk Ziriba Mapali Kangpokpi apanga Tamenglonga sompakhat Thobala pathum le ukhrula mi somanni COVID care facilities a sonninganta containment le contact tracing tho ngalani Dakar som Nipali lim tasung vekhan COVID-19 RT-PCR test fethinga negative mi somnga hai chu in thlasu kan lo ni nok talain Manipura COVID-19 positive case musuk tapo chu sangkhat zaruk som saripani active case zaruk som nga pani damfel tapo sangkhat le som ni recovery rate chu 60% anita Zani thamur ni sompali khan pulal thamwana mar Sinlung Hills Council CEM chu aphing ting in soisel na anei lein Ebenezer Hospital Izola admit ani
Arila thilin bok lein keyhole operation thoni in zani zanting khan hlotling taka at zo ani ta thu ei palayan thokin thu ei donga Hmar Chanchinthar fe thleng hin damwat dingin dit sakna in hlan Gadchiroli district Maharashtra state a missionary pastor Munsi Devtado chu Mawis helpol nidinga ringla hain limta zirtop ni khan an kaplum ei thulak nei na shildanin missionary Munsi Dev hi Mawis helpol hain indigno taka police hai thuruk shiltu ni a anin tumleya an kaplum ni na shil Sajan K. George, Global Council of Indian Christians, GCIC President in Asian News Chanchinbuku ma thushil na chun Munsi Devtado hi kumsom ni parit mi Isu Krista ring tuana indigno taka police le aruka thangkopa thuruk shil tua intum ani leya nexalite hain an kaplum ani ti inashil Pu George hin ashil peina chun Munsi Dev khom hi Isu Krista antuk puihma in nexalite a thangveana hilai bila Christian hai suknom na le sukduta tua thangve ani ami ruk chu Church Growth Missionary Movement CGMM Tamil Nadu hai rongbol na lein Isu Krista ring tu thatak ahung nita athangna nexalite pol maksanin missionary sin thotu ring tak ahung ni ti in nashil Nexalite hai hin voini zet Isu Krista chanchin shille tongta in khoma hui hot hai topsan dinga an vau hnung khoma asunzom jinglein limta zirtop ni zanting khan an mana an thatta ani Munsi Devtado hin anu meile naw hai pali amak sana the GCIC President K. George Chun hinga nga tul that nahi Global Council of Indian Christians GCIC Chun adem hlea GCIC Chun Munsi Devtado thattu hai po hi mana dan ang taka an chunga ro rel ani theina dingin theitopin ma an lag ding thu ashilbok Rajasthan Congress Sarkar felai mek buina chun thamurni sompali zanikhan avortop kain Chief Minister Ashok Gehlot le apol hai chun Deputy Chief Minister le Pradesh Congress Committee State Chief chu ani na hlip thlak pek ve ani Congress Legislature Party CLP meeting a thangdinga fil ani khoma voini lai thangnum talawa a hnungin CLP chun resolution thlakin Deputy Chief Minister ani na le State Congress President ani na an thok ban ania Rajasthan Congress State Chief Thardingin Govind Singh Dostara Thar ani ti in Indian Express chun atarlang Ole khang hai pokha tu ta tuma Hmar Chanchinthar ei pungle e ngai thak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi seng ro